Mi'ing tabiri bapum na magpu khurumjari, Danyip na taram nokchari. Sandok chari bathoram asi Impact TV gi. Entertainment news kagi paudam puzirak liba Mapao gi thoram ni. Ngasi, Mapao gi chama ga taraga nipan rak suba episode sida. Kari karam Mapao sing puzirak liba gi haibudi thamjari. Ahan bata, mangarak suba Mite Chanu 2022 gi mingthol, Soren sangmo mangalay ma chanu na takibagi Mapao. 17th Orange Festival 2022 gi manung chana pangthokadaba Orange Queen Contest 2022 gi final audition pangthokibagi Mapao. Ahumrak Suba State Level Barak Festival 2022 Senapati District ki Sanyi Dahari Sports Complex Khabung Karong da pangthokibagi Mapao. Kuki Cinema Saphonglakhiba Chahi Kuntraga Manga Mapong Farakpaga Iroinana Ahan ba Cookie Film Fair Award 2022 Lanthokibagi Mapao. 18th Best of Amik Preliminary Round Apunba Manipur Matam Isay Kangluk Amik Imphal West na Sinduna Pangthokibagi Mapao. So guys, ngasigi ahan ba Mapao da puzirak liba asi Lining Thau Sana Mahi Sanapung na Sinduna Mangarak Suba Mite Chanu 2022 ki Grand Finale Konung Mamanga liba Maharaja Chandrakriti Auditorium da Haukiba December 9 da pangthokhiba galoinana mangarak suba Mite Chanu 2022 gi mingthol Soren sangma mangalay ma chanu na takibagi Mapao asi miyam punna hiningkal. Lining Thau Sana Mahi Shanapung na Sinduna pangthokhiba Mite Chanu 2022 gi mingthol Soren sangbam mangalay ma chanu na takri December 9 da Imphal gi Chandrakriti Auditorium da pangthokhiba Mite Chanu 2022 adugi ani shuba Mite Chanu 2022 gi mingthol na Parallel Chanu Arambam amadi ahum suba Mite Chanu 2022 gi mingthol na Alangbam Mina Kumari na takre Lining Thau Sana Mahi Shanapung na Sinduna pangthokhiba mangarak suba Mite Chanu 2022 gi manung channa tongan ba subtitle manga amasu khanthi subtitle sing ajuna haubijam kapitana ningthibi khongthang laitang them ayingbi na ningthibi shamlang karam ditta chanuna thaugal launchet phajabi nikita oinam na ichang thongna phabi amadi Parallel Chanu Arambam na sumhatbi mino ki title phangki. Saruk yabang nga mabairamdam sige nuksiraba ako'y chanu ningol mayam ama khaglay makoyna pirakpa makoyna akoyda iramdam sida kari purakki haibaduni ine mayamda thamjaningi base makoyna purakpasi akoyna selibasigi asoiba awatpa athiba mayam ama yang lakpiriba mayam su dum ugani masi akoygi oiba chana kangondadi aikoy goiba thaksi khasi haiba tare society sigi kunai londadi siliba aikoida ibong nangi do si soire ta da nangi do si sume lale chmai tawji sundok si haiba si ningthina phaminaraga wata na basi chanabra haidana aikoy gi halaman panba imung da chanabra halaman panba kuna da chanabra haiba si ba aikoy khanjai Giming Ilangba Mina Kumari Chanu Ai Bupukpa Panthawipa gi koloi minglena Layoi Khraba Ilangbam Brajamani Maitei Apokpi Palem Ima gi koloi minglena Ilangbam Ongbi Binapati Laima Ai gi pokna fam lamlen lamdamna Ima Thungkhong Lairembi Masaigon lamlen lamdam Waikhong dagini Ai hak hauzik NIT Manipur da Computer Science amasung Engineering tamjari Ai hak ngasigi Maitei Chanu Kunithoi Shubigi ahum subi tajarakle yam nungai ba phongdokchari
ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯅꯨ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯒ ꯀꯨꯟꯅꯤꯊꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯤ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯖꯔꯝꯗꯕ ꯍꯩꯖꯔꯝꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯉꯝꯕ ꯈꯔ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯅꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯄꯤꯔꯦꯜ ꯆꯅꯨ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯍꯣꯡꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯅꯤꯇꯦꯃꯤꯀꯥ ꯂꯩꯃ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯂꯪꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯕꯦꯆꯦꯂꯔ ꯑꯣꯐ ꯚꯣꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯃꯜꯇꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯪ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯀꯨꯟꯅꯤꯊꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯅꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯅꯨ ꯇꯥꯖꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯆꯅꯨ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯆꯅꯨ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯖꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯐꯨꯔꯨꯞꯄꯨ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯆꯅꯨ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯄꯗ ꯇꯥꯟꯖꯈꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯁꯣꯔꯦꯟ ꯁꯪꯕꯝ ꯃꯉꯥꯂꯩꯃ ꯆꯅꯨ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄ ꯄꯟꯊꯧꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯏ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟꯅ ꯁꯣꯔꯦꯟ ꯁꯪꯕꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯃꯉꯥꯡ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄꯤ ꯄꯂꯦꯝ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯏ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟꯅ ꯁꯣꯔꯦꯟ ꯁꯪꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯏꯅꯥꯎꯕꯤ ꯂꯩꯃ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠꯁꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯣꯅꯔꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ BA ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯆꯅꯨ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯀꯨꯟꯅꯤꯊꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯖꯗꯨꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯆꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯖꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯏꯀꯣꯛꯅꯣꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯈꯤꯕ ꯍꯩꯖꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯔꯣꯟ ꯁꯨꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯝꯒꯦ ꯇꯥꯛꯆꯔꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯆꯅꯨ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯁꯅꯥꯄꯨꯡꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯏꯕꯨꯡ ꯏꯆꯦꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠꯇꯁꯨ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯊꯧꯅꯤꯖꯔꯤ ꯃꯉꯥꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯆꯅꯨ 2022ꯒꯤ ꯃꯤꯡꯊꯣꯜ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯁꯣꯔꯦꯟ ꯁꯥꯡꯕꯝ ꯃꯉꯥꯂꯩꯃ ꯆꯅꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯕꯇꯥꯏꯇꯜꯁꯤꯡ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯆꯅꯨꯔꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 18ꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ 2022ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯀ꯭ꯋꯤꯟ ꯀꯣꯟꯇꯦꯁꯠ 2022ꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯣꯗꯤꯁꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯀꯣꯟ ꯃꯔꯤꯟꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯒꯟꯕꯦ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯐꯤꯅꯥꯂꯦꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯦꯁꯠ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ 15 ꯈꯟꯒꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 18ꯗꯒꯤ 19 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 18ꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ 2022ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯀ꯭ꯋꯤꯟ ꯀꯣꯟꯇꯦꯁꯠ 2022ꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯣꯗꯤꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯣꯗꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯀꯣꯟ ꯃꯔꯤꯡꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯒꯟꯕꯤ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯁꯇꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯁꯇꯦꯟꯠ 35ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯗꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯐꯤꯅꯥꯂꯦꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯣꯟꯇꯦꯁꯇꯦꯟꯠ 15 ꯈꯟꯒꯠꯈꯤ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯀ꯭ꯋꯤꯟ ꯀꯣꯟꯇꯦꯁꯠ 2022ꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯅꯝꯅꯥꯂꯨꯡ ꯒꯥꯡꯃꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯀ꯭ꯋꯤꯟ ꯀꯣꯟꯇꯦꯁꯠ 2022 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯗꯤꯁꯟ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 8ꯇ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯁꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯁꯟ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ Namlalung Gangmei, SDO Nungba. I'm the convener of Orange Queen Contest 2022. We are organizing a 17th state level Orange Festival this year after a gap of 2 years. And as a part of the festival, we are organizing an Orange Queen Contest, which is on 19th of December 2022. The first audition was held in Tamenglong on 7th December. There we have selected some good candidates, and this will be the second and final audition also. And here our target is to select the 25 best contestants for the grand finale.
And we have also applicants from Nagaland and Assam. We will be considering them through online audition. So we are looking forward to it, and I hoped we will also be inviting jury members who are very renowned in our state. So we are looking forward to have a grand event on 19th of December 2022. December 19 da pangthokadoriba Orange Queen Contest 2022 ki grand finale gi damak khangatlaba contestant sing mafamda Mami Mapao gi maikaidagi maipakpo oibiu haina wispizari. Save Mother Earth haiba moto ga loinana Celebrating Endowment haiba theme da ahumrak suba State Level Barak Festival 2022 Sanapati District ki Sanyi Dhari Sports Complex Khabung Karong da haukiba December 13 da haudokkibagi Mapao asi miyam punna miting taminasi. Ahumrak Suba State Level Barak Festival 2022 Senapati District ki Sanyi Dairy Sports Complex Khabung Karong da Save Mother Art haiva motoga loinana Celebrating Endowment haiva theme da pangthokre. Barak Festival ajugi manung channa Barak Queen traditional car race, cultural display, boys hunt, indigenous food and drinks, musical extravaganza amadi exhibition of indigenous products na chingba tongan ba entertainment ki oiba thauram kaya ama pangthokhi. Second runners up, contestant number 1. Contestant number 6. Runner up, can you guess? Contestant number 6. Are we ready to hear? Are we ready? Miss Barak 2022 goes to contestant number 12. This was extended by Mega Entertainment through Mr. and Mrs. Kavita. Ladies and gentlemen, Miss Barak 2022. Barak Turel Kannabagi Pandam Galoinana State Level Barak Festival Nat ki oiba Jagoi Isay Amadi Tongan ba nungarib event kaya galoinana Mai Pak na pangthokhiba sigidabag Mami Mapao gi maikaidagi thagatpa amadi nungaiba phunggetcho. Matang swaida yamna temba break amatang laujage khongle yamna hanjarake Impact TV with intadinali. Welcome back! Adom ning tabiri ba asi Impact TV da sandok chariba Mami Mapao gi chamaga taraga nipanrak suba episode ni break ki matungda pujarak chariba Mapao asina Cookie Cinema safong lakhiba chahi kuntraga manga mapung farak pag iroinana Ahamba Cookie Filmfare Award 2022 lanthokpagi thauram ama haukiba December 10 da Churchampur District ki Tuibongda
Textiles, Commerce and Industry Minister, Government of Manipur, Nemcha Kipgenga Loinana, Pangthokibagi Mapao asi amu mi'en tami. Cookie Cinema Safong Lakiba Chahi Kuntraga Manga Mapung Farak Paga Iroinana Ahanba Cookie Film Fair Award 2022 Churchanpur District Ki Tuivongda Textiles, Commerce and Industry Minister Government of Manipur Nemcha Kipgenga Saruk Yaduna Lanthokre 1987 da lingkhat kiwa cookie film na ngasi gi thak asi yauna ba hotna bada saknai raba artist singna lauramba thodang ngasi gi haugalakliba naha singna kaufam thokte haina minister na phongdoki filmfare award adugi manung channa cookie film bo haudoklamba laikhidraba saknai raba artist singi maphamda awawa phongdokpa amadi ikai khumnaba utki Cookie Cinema gi veteran artist singbu ikai khumnaba utpaga loinana nauna lam asida khongda rakliba artist singda mana lanthok thauram adu pangthokhi Humba chu you Impact TV Lamgin Dongel Pulet Thang your songs and melodious voice members present here we thank you which the cookie film industry and media we will finish the 1987 apana hundi putno heje cinema hi film ahong ki pana actor actress amulim sahogyal do na ding ahelo la amahob Cookie Film Development Association Kufidagi Achoba Matenga Loinana Ahanba Cookie Film Fair Award 2022 Mai Pak na pangthokiba sida Mami Mapao gi maike degisu thagatpa amadi nungaiba phongdokche Aroi Mapao da puzirakliba Mapao asina Apunba Manipur Matam Isai Kangluk Amik Imphal West Amik Branch Imphal na Sinduna 18th Best of Amik Preliminary Round Haukiba December 11 da Imphal gi High School Janmasthan da leiba Dieko Club ta mai pak na pangthokibagi Mapao asi amu mayang punna mi'en taminasi
Apunba Manipur matam ishay kanglup amik ki mityeng makhada tongan ba branch sing na sinduna chatharakpa Best of Amik khanabagi damak taraga nipan raksuba Best of Amik preliminary round pangthokre. Ngasi pangthokchariba Best of Amik 2022 preliminary round ni masina preliminary round se khoi gi Best of Amik ana district punam angna punjalaga tawba the Best of Amik ama final grand finale ama lakhini aduda changba yanaba khoi gi Imphal West ki district tagi miyoi ahum khak first second third oiba best singer ahum tharaga khoi district sing gi oiba inter district ki oiba tonganba amu competition ama lakhini Best of Amik 2022 haina aduda changba yanabagi damakta sinjaba preliminary round ni doga akoina sidagi khangalaba angang singsi de Manipur gi oina punna thengnagadoriba finale aduda grand finale aduda digi hena mapung phaba makhalaga chahi simagi khwadigi phaba aphaba Amik ki oba Best of Amik ki singer ni haina lawjagadorni aduna akoi Best of Amik 2022 preliminary round Imphal gi West ki damakta ngasi akoi Imphal West Amik branch na sinjan langjaduna Janmastan Siko club ta sinjari masi koi aphaba mai pakpa amadi tungi yumbrel obeyaba machang thok mating thokpa singer sing puthoknabagi pandama makta sinjaban Taraga nipalak shuva Best of Amik preliminary round adu Imphal West ki oina Imphal West Amik branch na sinduna haukiba December taraga mathoi gi ayuk pung tara dagi hauraga Imphal gi ya school Janmastan da leiba Siko club ta pangthokibani Thauram adu da talent lairaba miyoi kaya na magi haijabi mawong da isay kaya ama khudol tamnaki Palem gi singlong uki daba halakho lakho palem ima Best of Amik preliminary round Imphal West ki oina mai pakna pangthokhraba matung lemhoriba tongan ba district singi oina su mai pakna pangthokpaga loinana Best of Amik athuba matamda pangthokpa ngambu oibiu haina Mami Mapao gi maikdagi Amik ki mafamda wiskizeri. And that's all we have in this episode. Matang episode ta anobo Mapao kya ga loinan amulak chege. Until then, keep watching Impact TV. Bye bye.